bari 15 abenshi bahageze mu ijoro ry'iswi ry'urupfu barema igico bategereza ko nyujujwe akarongo k'umutuku ahagera bagakora icyari cyabazanye. Uwo wari wanyujujwe mu murongo utukura yari Jamal Khashoggi, umunyamakuru muri Arabia Saudite wandikiraga The Washington Post inyandiko zinenga cyane leta y'icyo gihugu n'imikorere y'igikomangoma Mohammed bin Salman. Ari kubikamo abantu ubwoba akanabakanga cyane. Abanyarabia Saudite bapfutse ku munwa. Kuva yakicirwa muri Istanbul mu kwezi kwa 10 ku mwaka wa 2018, itangazamakuru ryo muri Turkiya ryasohoye amashusho rusorongo y'ubu bwicanyi ryerekana ko abayobozi ba Arabia Saudite aribo babigizemo uruhare. Mbere y'uko muri rw'irengero, Jamal Khashoggi yagaragaye n'umukunzi we bateganyaga kubana mu murwa mukuru Istanbul bashaka ibyangombwa ngo bashingure urugo ku buryo bwemewe n'amategeko. Ubuyobozi muri Turkiya bwamusabye ibyangombwa byo mu gihugu cye kavukire. Yahise ajya ku biro by'uhagarariye inyungu za Arabia Saudite muri Turkiya. Abayobozi muri ibyo biro bamubwira ko agomba gusubira muri Arabia Saudite. Muri ibyo biro bizwi nka konsula mu ndimi z'amahanga, hari umwe mu banetsi bakuru ba Arabia Saudite, Ahmed Al-Muzaini. Kuri uwo munsi Muzaini yasubiye muri Arabia Saudite ngakore ku ikipe banoze umugambi wo guhitana uyu munyamakuru mu gihe azaba agarutse muri konsula. Ikipe yahagurutse Riyadh mu murwa mukuru wa Arabia Saudite niyavuye i Cairo mu Misiri, zari zigizwe y'abarenga 10, ariko turiza cyane kuri batatu. Duhereye kuri Salah Al-Bayer, umuhanga mu gupima uturemangingo n'imirambo muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu cya Arabia Saudite. Akazi ke byari gutatanya umurambo wa Jamal Khashoggi. Undi ni Mustafa Al-Madani, umuhanga mu bwubatsi w'imyaka 58. Uyu yatoranyijwe kuko asa nka Khashoggi. Undi ni Maham Threb, wari uyoboye iyi operation yose. Mbere y'amasaha make ngo muri rw'irengero, Khashoggi yagaragaye ku kibuga cy'indege avuye mu Bwongereza. Mu masaha ya mu gitondo, abo banyarabia Saudite batatu bari baraye muri hoteli iri hafi ya konsula batangiye kuza gake gake n'amaguru bagana kuri konsula. Mbere y'amasaha make y'igihe Khashoggi yagombaga kuzanira ibyangombwa yatumwe. Mu gitondo cyo ku itariki ya 2 Ukuboza, Mutreb wa wundi twabonye ukuriye operation niwe wageze mbere kuri konsula, akurikirwa na Tubayer wa muhanga mu gusuzuma imirambo. Nyuma haza Al-Madani wa wundi twabonye usa neza na Jamal Khashoggi. Imodoka yo mu bwoko bwa van ahita igera kuri konsula. Imodoka bivugwa ko yari yo gutwara umurambo. Mu minota mike Khashoggi na fiancé we bagaragaye mu mashusho bafatanya agatoki ku kandi imbere ya konsula ya Arabia Saudite muri Turkiya, baganira aho bari bufatira ifunguro rya nimugoroba n'ibindi bikoresho bagombaga kugura bakeneye gushyira mu nyubako yabo nshya bari bamaze gukodesha. Ahagana mu masaha 7 z'amanywa, Jamal Khashoggi yahaye umukunzi we telefone yinjira muri konsula. Kuva ubwo ntawongeye kumuca iryera. Nyuma y'amasaha 2 ya modoka y'ivani yarasohotse, ku yandi marembo hasohoka abandi bantu 2. Umwe muri bo yari yambaye imyenda ya Jamal Khashoggi. Nyuma Arabia Saudite yavuze ko uwo ari Khashoggi, gusa ntiyari we, ahubwo ni wa muhanga mu by'ubwubatsi usa neza nka Khashoggi, Al-Madani. Imyenda neza ni ya Khashoggi yari yambaye, gusa ikosa ryagaragaye nuko yasohotse yambaye inkweto zidasa nk'iza Khashoggi yinjiye yambaye. Ivani yakomeje ingana mu rugo rw'uhagarariye inyungu za Arabia Saudite muri Turkiya. Fiancé wa Jamal Khashoggi yaragitegereje ku marembo. Nyuma y'amasaha menshi umukunzi wadasohoka yatangaje ko yaburiwe irengero, nuko byamenyekanye bigakwirakwira mu bitangazamakuru bitandukanye ku isi. Nyuma y'iminsi 9 ntawe uzaga kuri Jamal Khashoggi, Arabia Saudite yohereje itsinda ry'abaje guperereza ku byabaye ririmo n'abari muri batatu twabonye haruguru bivuga ko aribo bivuganye Jamal Khashoggi. Ibitangazamakuru byo muri Turkiya bivuga ko iryo tsinda ryavuye muri Arabia Saudite ritari rije gucukumbura ku cyishe Jamal Khashoggi, ahubwo ryari rije guhisha ibimenyetso byose bihuza ubu bwicanyi bwa Jamal Khashoggi na leta ya Arabia Saudite. Kuri ubu mu bantu 11 barezwe, 5 bakatiwe urwo gupfa, abandi 3 bakatirwa imyaka 25, abandi bagirwa bere. Gusa kuri urwo rutonde ntihagaragayeho igikomangoma Mohammed bin Salman ushinjwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gutanga uburenganzira bwo kwica umunyamakuru Jamal Ahmad Khashoggi.